Oke, saat ini akan berlangsung kegiatan Mapabin dan Simbung, guys. Dia ulang ya. Bagian perempuan di situ, bagian perempuan. Yang biasanya taruh lagi lah. Ada mati tak sampai. Hati-hati, Om. Tanah dulu. Berkoyan dulu, tanah ini. Ke tangan. Tandu. Nah, langsung nasi dulu. Oh, pasti tanah talur itu anu, tanah ana. Ada juga anu nanti dia masih. Apa bedanya di tanah talur di tanah lalikan? Tarik itu. Oh, Pak, benar dia mesti tidak dulu. Oh, ikut tuh. apa?
Naik. Matimboy mo kuya pira. Matimboy gi mapakede. Woi. Woi kan pendete. Pag umikot tu tabi maram bilang semua timboy. Mangka mo. Berpisah Maka pala. Kar tumpire. Oh. Kami pala lumaram itu na pikirin mo ko na. Oke, dito kalos ya. Satu lang na lang. Benta grupan niya mantek. Apa rin? Pwede mo mag-isaw. Kamay. Pwede siya ka. Tutup ibrok ko, na mati-kati ka. Yo, tutup dulu. Wah, bisa buka kan. Kami masih sentek asal sampai lo. Hello, kopi le. Iya. Nabias dia tadi mana petam logo. Tatap dulu. Wah. Oh, mangkat itu mentega ulang ni dato. Sandal aliu. Apa? Pero mentega ulang. Ma bre. Yo. Kami tayo. Salah. Basi ya. Salainan ni Kor si bata na lang. Yo, ketiga yo na. Salahin niya. Bisa bilang ta siya nga duwing na. Para tapi ko maliit ang logo kyan. Sabi lang ito nagpito. Satu, dua, tiga. Yo, natali ko miyangin. Okay, bye. Kalau dulu tuh rale, atamra. Tara kan tuh, sudah kurang melo purin na. Ayo. Salainan na sa Ikor. Kondisi ka na. Reba tahu. Lagi. Ano, napami manangin. Sini gawin.
sabi lang doon. Di male, reba market dah. Pwede ito. Lakaran lang tali. Kumuran na, damay na eh. Kami hindi. Namok mga tika-tika. Mana idugsong ka ko. Betul dah kalan memang kalau tahan rata-rata. Kari. Halo guys. Mana ko? Ami Tokyo, amir dami. Maliw man kay lang ang Tokyo no. Aman daw to bos. Okay. Berbab tu nampak kebetul. Masyang di pakai masyam tu le. Oh, dua abang yang pilih. Tak semua. Apa ya? Tak pemilih. Makam ri, mila batai mi. Ada batai dah lebih semua. Iya, beni piramila ko Bisa na. batai ya? Berusaha dulu ketika mana? Pemasangan tombi sudah selesai juga guys. Woi. Pemasangan atribut sudah selesai hari ini. Pembata macam tuan dia. Membata mo? Yo. Milikali le. Ripa-ripa macam mana? Ano merito? Bala tirong tulad ini temu tirong. Mapasa tirong. Berlima apa sa? Di bam tilo le. Bisa ka to? Mana mah silap. Ya, dia tiyong to kapang. Direk tulan to man yan dia. Lan to? Ande terong silap kan bebas silap. Bikin dia tiyong mo di situ ah. Jadi mana gua? Ini balik di situ arep. Iyo bahaya. Sanggang tirong. Melo kilan to ne an le. Apa san lan to mo to? Lubaba. Lubaba ba siya? Asalan na dia ren. Iya, coba kita kasih kita sindor. Di pemanjil, le. Ganjil ya segitu kita sisi. Iya. Iya ganjil. Sana genap ganjil. Ganjil genap. Iya. Di peganjil. Zaman na ito. Kamu kamu kuat tu kan. Zaman na ito bay dito. Oke baik. Dan dambay mila ko na pori to bay ne. Dako pa na
Ito na tuloy, tawa aja mana tuloy ni kimo kay menteri terbaru na budal ko anak ko ano. Ayun, ato juri masilan do ko ano. Mereka mele le di paganjil. Kembay. Oh, kembay. Ito na mga puri-puri tuloy, biasa kita tuloy nagkuan na si siya mo to. Karena main ngaran ke to be. Naman ka pa to, kata bisa protes sila. Iya. Basi gimana sih na temuan saya wajar. Main Tidak ngaran. melakukan tu Nelo. Genap. Mana sapu lo? Emi siapa? Biasa apa daya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia apa daya? Kosong. Yang pasal teh. Ano, Emi puri dapat. Alalamin ni kang bagi tu. Sapu ni jadi palapin. Piring lang tu. Batang Emi saja. Oh, karena ali mo. Kan nomor kan itu. Itu kami tu. Sapu na mesa begitu naman. Ah, lana atur manda mo. Kabar kaperangan lah tu. Ini di dalam. Kami lah itu. Di dalam. Tap. Eh, mo to. Kiri. Hey, boleh. Pepatang itu. Rata-rata ni sa to na Ele, kabar kapelarangan nila ko to. Mbak. To. Ano pre lang to? Tahu apa? Pagambar. Oh, gambar tahu pa? Iya. Naman. Kaya ano ko na. Punta di gambar. Tahu pa sola man? Iya. Iya. Kadang mi kengan patapar di ano, tapar di dia silak sa bala na gambaray taw dia dolo. Sa basumpu man itu gambar Ala aja. tengah na dolo mi mana mang kato mi 5 kiri 5 kanan. Karena mo, pondo mo sa. Sapu na mesa betul. 1 2 3 4 5. Kalau kita pembatan kita sudah niru dah kok. Iya. Malam itu kan kalau tu mabakal lang to bela. To bela rin.